Tini narokni bagai kaisa topic to bukha blood relation just basic kaisa narokno sairwano blood relation omhai competitive exam rogo mannai tei belai khe nangkok mani tei sing saimani jang phano jora jora o abo jora kwbang nangui thango gagai jang time cover khaimai ango aboni bagai haifano time to sing cover khainani hingke pula sing bujigra nasinango bujimani ulo hingke sing joto samungno kodo khe khaimano amahai hingke o blood relation no tui nangno rokno tini kisa basic sawana naidi oro kaisa question tongo there are 7 members of 3 generations in a family nukhung khungsawo 3 generation tongo aboni bisingo 7 jona borok tongo there are 3 male members in the family hingke chela rok busuk tong kaisa anukhungo chela rok khoroktam tongo ke has 2 child keni busak khorok nei tongo inchao fia brija chela da abo oro mention khaise kya a is father of b a kahke b ni bufa k is grandmother of the gefadi rik mong bukha thanglayano a is father of b so b ni naidi bini bofa je okra ni hingka keng eng saka tlang khado baksa tola butlang khayabo nang bahai ke khlaini abo ni nicha nang bahai ke buji iko saka bukhang eru rokha bini bofa hingka ke e bofa hingke to e hingke jeng chilano hingke sob somoi no plus symbol roi sinyo borei hingke minus ampore ortam hinchaka a is father of v k is grandmother of d ke oro k ni d ni grandmother hingke k ni saw haipano oro sing o b by related question to tong phinai b is sister in law of m hincho b hingke sister in law of m m ni bini basai hincho hingke to oro b ni busai tongnai bin basai hingke to daran yang to se basai klayo amhai iko bini or b hingke ke minus thangchini b to buri nai basai si hingke abon bagai m ni bin basai hinchau hingke m buri jasla sang tabok saimaya kho hingke obo to chela nong sinai chela bai buri kaije go buri bai buri kaije ya am bagai iko oro gakai chelang nai fia ba oro tamo sang saimaya ko question naidi b is sister-in-law of m asuk jora thangka tabuk naidi oro b m a by related question tai oino to tong pije ta tong mano sing nailaigra nai c is father of f or f krikho abon bagai sing f no haya ko ampore c is son in law of a iko a tongo a ni son in law mane bini busamari oro gangke tamungnai a ni iko any son in law hingke c abon bagai oro c ingsinai b ni busajak hingke to a ni busajak hingke to b ni busamari hingka kai c iko c ni c hingke b ni busai hingka ampore naidi asuk jora thangka f is grandson of k to oro kri khofia ba m is aunt of d d ni bin pi snai ko d ni bin pi hingke to shini yang bin phaisinai shini buslang sinai shini buslang hingke tamsa koro d busla panang mano busajak panang mano oro kun phan saya ko abon bagai oboni gender sing saimania ko m is aunt of d fiaba m ga ketamo aunt hingke to
bin pi burinya sinai bobo iko buri sinai abun bagai sing minus sino rukha bini buri ni gender no sinna bagai sing minus ro jela ni gender no sinna bagai plus ro iko ampore tai oro related to tong khonai di K has tam hun charo iko K has two child ke K ni basa khorong ni tong chho buri jas labo saya phya ba dujon basa tong ni chho abon pore A is father of B am to like K is the grandfather of D ko grandmother K hinka ke samni bin nana ni sa D ni bin nana D ko D fa kya D buri jas la ta phon sang saimanya kho D ni bin nana D ni bin nana dini bin babu kita bo dini besa ko di keni besa khorok ni tongon chou ka to jodi obo bini bihik eni bihik ka to bin besa khorok sa si ambagai milia sang bini besa ko porni obo hanga ke sibling ni bagai symbol amhai dak jodi equal to rokha ke bihik besa amhai romjago hanga ke bini obrok hanga ke sibling bata ba hanok amhai gaga bin busa keni busa khorong ni tongo mane to obo oro ke nong sene bini oro iko ke burje sala bure grandmother ni chawo dini grandmother bagai B is sister in law of M C is the father of F ikoro C is the father of F ni bufa hani chawo C iko C tor tongo C ni bufa ke F mane bin busa khorong ni tongnai or F C is the father of F C is or omoto sung na kai ko ta shat na joro F is grandson of K ni grandson chho mane grandson man to bin busuk sela ko F ni gender sung saiman thangka K ampura di burja sala sajagya heda di burja sala sajagya phano sung oro question ma nai di there are 7 members of 3 generation in a family there are 3 male members in the family mane chelarok 3 jona tongon chho jotoi 7 jona tongmani bisingo chelarok 3 jona burirok 4 jona nai di hinke chelarok koi jona kharo or sorry or minus grandmother or minus sorry to no or mistake kha grandmother ke to burishi abon bagai or gaga dai khoroksa di tamunai burinya buri ngai di burinya buri ngai tamni hamba or jotoi chelarok 3 jona iko chelarok je plus sinorjak je plus sinorjak jotono selani gender nei sini jago C bosla A bosla tabuk F bosla ke M K V D jotono 4 jona kha buri naidi pura busi kisa obani first class obani bagai nai di obo bura busi oro joton clear ke sajak question to jotoi 7 jona member tongo 3ta generation iko 1 2 3 3ta generation khobjago iko borok ke busamai je class ni ta iko bini tabo question sungi mano koma question ning jodi obono solve khaima ke question answer an bagai kon problem kri phaipan mano F ni etam klai ke F ni e ke bin thago klayo F ni maternal grandfather klai ne binamani bin babu ni bagai binamani yang tai thago klai kheta boiko tabo dini ke tam klai gahke bini grandmother klayo haipano bini tamo paternal grandmother klane bin bufani bumani bagai naidi hinke omsuk jorano taishak upload khaima khangke haino hai kubuni topic notei saitok nai tei nai tongdi narok sadi chajak khangke tei comments ni bising tei sadi hambai